wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki naki mamuji manya dikarai Allah subhanahu wa ta'ala sabah ane alwa nasaraki buku magasing ati macinong nakinia asing hadiri di tempat anya luar. Badi ini sebelumnya di pakaramula ane acara ya badi ki kapang pun masing-masing ki amaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Badi ini langsung lagi antama di acara ane luar. Kira-kira katanya kasih hadir di sini acara apa nih loa? Tidak. Disenji. Acara anda loa ya mintu acara kelong-kelong nia kan takala. Rona kay nganungan. Baji nih naku persilah kamu serbatangku Mirdayanti untuk akelong. Sumpahin kelong-kelong mangkasara aku le kupalanyera manyir katengaseng. Tena na dikasih aki narapi minne ujun na acara ya. Tundania salah-salah ripa pauku manyir katengaseng ke pamukoram mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.